idlozi lami liyazi ukuthi angigabaza amandla walo. Yeah. But ngicabanga ukuthi wena mkhulu kuyafuneka ukuthi uma umuntu nawe inyanga uphuma amabhaqa and then besiyozama ukuthi khona into phakame hayi uthatha izithwalo. Ibhande lami ekwenzela lona liyangena emathuneni. Intindi le ngokwenzela yona. Le ntindi le wena mkhulu asisho ukuthi awudubuleki. But lelo phunyo kwabamphethe lemkhulu bazokufuna bazobathi balahle phansi emaphondo kwenza. Sinibingelele sinamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV The Call lobingelelayo uxwaneke umfana kaMbatha uShanda udaba ezithu sontshikazi umthiya ushota uMatinda sinqamsodethi madle bana gqatshoza icolo umthetho yadakho udakhela ucatsho. Don't forget to subscribe and like and comment. Angihambi ngedwa ke namhlanje babukeli be-Echo Point TV ngiphethe umkhulu la eceleni umkhulu Letsatsi oke wafika futhi kakhulu esesebenze ngaye kakhulu la khona e-studio ku-Echo Point TV namhlanje futhi ubuyile ke uzoveza imfihlo kakhulukazi kodwa inqikithi nokuba deep komngoma engicabanga ukuthi njengoba mkhulu umuntu owathwasa waguqa waba nokhobela engicabanga ukuthi into ozoyiveza namhlanje ukujula kwakhona. Amen. Yebo. So ngizothatha ithuba nje lokuthi ke ngibingelela umkhulu ngiphinde futhi ngemulo khama ukuthi akwazi ukuthi asichazele ukuthi yini le akasiphathele yona namhlanje. Umkhulu sekubingelela today siyakwamukela. Emakhosini mkhulu niyaphila. Siyaphila waphinde wabuya kehle. Ngiphinde wabuya mkhulu. Ngithanda ukuthi ngibonge ukuba ukuthi ningihoste nokuthi futhi ngizokhona ukuthi ngihlephelele abantu ulwazi. Umkhulu Letsatsi indoda evele wathi ePinoni eGauteng khona la eSouth Africa umkhulu wendabuko. I'm a mentor as well. Academically I'm a occupational health and safety practitioner. So kusho khona ukuthi ngithi nasiyinyangeni ukuthi inyanga kuyafuneka ukuthi incwadini nakhona siye khona. And then futhi ngapha ebunyangeni ngiyenze iPhD African medicine and divine. So thanda ukuthi ngikhuthaza abantu amangoma ukuthi amehlo nokungcondo mayisasebenza nasincwadini kumele ukuthi bese siyajula kuyo. Kahle. Amen. Kusho ukuthi kahle mkhulu ibalekile nencwadi ma umuntu uphile emhlabeni noma ngabe wenzani. Ibalekile kakhulu ngoba iyakuvula ingcondo leyo. Iyavula ingcondo kakhulu. Ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana bamadlozi akusithi sonke siphiwe lokuthi mhlambe ukuthi bese sibuyele nasincwadini especially abantu abadala. But if mhlambe ithuba likhona umqondo usebenza ukuvumela, I would advise ukuthi have something to fall back on. Singabheki ebinyangeni kuphela ngoba it's not everyone that is called and who's chosen at the very same time. So ngoba so we may all have a calling but only a few that are chosen that are going to work as well. Hey akona uqinisile mkhulu ngoba ngempela imfundo ibalekile. Injalo. Ngoba uyabona nje umuntu ofundile umbuka ehamba lapha newoki nendlela akhuluma ngayo une-discipline. Yeah, kodwa ke wena mkhulu anyeke ngisho ukuthi wonke umuntu ukuthi ufundile discipline abanye are big headed. So that's the most important thing nje kumele silungiseni. Kusho ukuthi mhlambe whenever you learn it ukuthi intelligent you do get somebody who's learned but ungahlali phanga. Angazi noma mhlambe uyangithola mkhulu. Ngoba manje if mhlambe uzoba negagu wena mkhulu bese ungamazi omunye umuntu ngoba inhlonipho eminyangeni futhi ihamba phambili irrespective ukuthi ufunde kangakanani. So we've got traditional healers that are medical doctors, that are attorneys, that are engineers. But umuntu wakhona mawukhuluma naye abe phansi uzumangala bakutshela ukuthi yamazi umuntu bokhuluma naye ukuthi ubani. So we've got that problem when it comes to education. But ngicela ukuthi abantwana bamadlozi ukuthi kuyithoba inhlonipho it's something else. Remember there's a word that says your humbleness will take you to places that you never imagined. Yeah. Makhosi. Awusasho isigiza ayisiyabonga mkhulu. Thokoza khehla. Asabe safulisa amaseko mkhulu asikhuba ukudla ekhasini ukuthi namhlanje kahle njengoba sengithe ukubavezela ababukeli ukuthi asikisi ubuya ngenye engeli yokuzocacisa nokuzogcila kakhulu kuyilokhu njana kubizo lakho. Lolu okilo njengamanje mhlawumbe mkhulu angingabambezela ngivele ngudedele ukuyiveza lento ukuthi kahle njengoba wena mkhulu Letsatsi umuntu onalolu bizo lomngoma kahle futhi lomnyanga owathwasa waguqa kukhona ngapha eceleni kodwa khona futhi abathwasise idlozi kusho ukuthi njengoba indlela ingafani compared to i-debate le engeke naba nayo last episode ngiyakhumbula ukuthi nanihlangene nogogo Ngcobo kwakuthola ukuthi lapho ugogo
self initiate kusho ukuthi wayethwasa ngowedlo. So nawe besifisa ukuthi mhlawumbe uzosisikela elinonile siqonde ukuthi wena eceleni ngapha esayidini njengoba usho uzoveza okujulile kwenzakalani la. Makhosi. Ngibonga mkhulu, that's a beautiful answer and engicabanga ukuthi izopha abantu abaningi ulwazi. Ethi ngicala emuva wena mkhulu ukuthi I'm so disappointed in most abangoma. Ethi ngathetha abangoma, some of the self-initiates of which babe too personal after that interview. And especially kimi. And it's so unfortunate for again ukuthi manje I had ukuthi to go to as far as ngicene sengivula case and umuntu wakhona ngoba manje ugcine sekafaka umntwana wami safaka ifamily yami as teacher, because no matter the social media people have to know ukuthi that very same social media ingabafaka enkingeni, because remember there's what we call defamation of character, whereby utrega igama lomuntu. And then if we have the concrete evidence about whatever allegations that you come up with you, abantu mele bacabange ukuthi lo muntu lo in return akakhonta vulela case, and it's a very serious charge, and especially when it comes in the children's right. Ngoba no matter ukuthi ungafuna ama-followers kanjani, ngiyacela kubangoma everybody on social media ngicela ukuthi babe very careful when it comes to that, because immediately masothinta umuntu on his personal level then it's something else, because now manje sokuba nama-threats and so on. But it's a pity mina mkhulu, ayuthi ngaba ne-bulletproof angisabi muntu mina, ngoba at the end of the day sonke sizofa if kuzomela ukuthi kwenzakale lokho. So but ke ngiyabakhulekisa ukuthi bangashintsha ingqondo zabo. So when it comes to le nto ngibuze wena uyona mkhulu, these are one of the things engisho ngithi it's very much important wena mkhulu ukuthi manobizo and then bese kube na somebody ozokhola or akubonisa indlela, because these are some of the things that we train people abathwasayo ukuthi mawuba inyanga, the first thing that you need to know ukuthi kunegama bazokuphalona bazothi umthakathi. That's the first thing. And another thing futhi mawuthwasa mele wazi ukuthi sozuba nezithe eziningi, abantu bokabangani bakho most of them bazocala bese basuka kuwe ilabo nalabo idlozi bese liyasefa, abanye abantu bese bathi ayi ndiyanyeke sihambe nesangoma. So those are the things that is train abantwana bethu bamadlozi. So when it comes to self-initiation, if I still remember, mangibuyele emuva ngasho ngathi not everyone. So mhlambe isilungu eselight kakhulu lesomkhulu. So mara manje ngoba uSinderella icathule zezamlengana nomkhulu wayiveza yena yabona. So but if yasazi story sakho you will never be personal. Siyinyanga siyathuka wena mkhulu. But mawuyazi uyinyanga and utrain wa prepare into ezinjalo akusinto kumele sicele sizikwenza ukuthi ureact personally. So kwelobizo lwami wena mkhulu kube buhlungu kimi empilweni ngoba because ngamoshakala lento eziningi wena mkhulu ne bangizobizwa namkhulu mangiqala ngibuyele emuva bengisesemncane. I think I was 1 year couple of months when I heard ukuthi bathi umama nomamkhulu wami ukuthi ngeke ngagula kakhulu ngathula ngathi tuba ngisakomnye umama wesangoma. Umama lo wazobashauta wathi waniletha umntwana lana oshonile ngoba mina ngibona umntwana ukuthi ushonile. Mamkhulu wami insisted wathi mama siyacela ukuthi noma yini then ivele ushonile silethe umntwana lapha kuyisidumbu amuyile ukuthi ngikhiphe inkomo yakhe ngigeza isigodlo sakho. Lo mama loyo bathi ke wangishonqisela baceda lapha bathi ngakhwehlela bavuka bathi mama mfuthi bangekho endumbeni ngaphandle asekakhala ngoba my mom kuyasho ukuthi uhlala ngitshela athi bahlala acela athandasa acela nasedlozini ukuthi ucela ukuthi abe nomntana omfana because nama siblings ayithu amantombazana and I'm the last born futhi and I'm the only son ekhaya. So manje bemphatha kabuhlungu ukuthi unomntana bengimcela manje sokwenzakalana ngavuswa ayulo mama loyo. The following day umamkhulu wamakangiletha abantwana bakholo mama wababiza athi niyakhumbula ngithi kunomntana bamlethi la bengathi ushonile nalo mntana uyaphila namhlanje. Then fast forward wena mkhulu 1995 wena mkhulu ngagwazwa ngemese bangigwaza ngemese and then I was 11 years old that time. So sibuya nama friends wami somewhere not 1985 sorry ngagwazwa ngemese 1985 yeah sorry about the 1985 I was 11 years old. So bangigwaza ngemese on my shoulder next to my spine.
So kanti those were the signs ezibonisa ukuthi kunento ekhona bazali bangangeni. Then I went to university. Yathi bangilapho kwaqala ngahlangana ngaboni kahle ukuthi kwenzakala lento zamcala bese siyahlangana. Then I had ukuthi ngiyenzeni ngimise kancane ngangena esiphoyiseni. Yathi mase ngisiphoyiseni namkhosenza ku crime intelligence ngadutshulwa. Ngisebenza nama-JTI 3. Then kwadubuleka mina ngiyi-1 ngagcina sengise ICU. Yathi mangise ICU namkhulu ngayezwa the voice from my father. Athi kimi mina ngumntawungu khona lapho esisho sona sithi umuntu ungahlalele usibada uhlashwa mhla uratanga baba mathi mawufuna ukufa uzoshona kodwa mawufuna ukubuya uzobuya ngimzwela kude. So after a few days mababuya esibhedlela bathola ukuthi angeke ICU sengisemawodini mangisemawodini bacanga ukuthi sengishonile mhlawumbe ngoba basangithole ICU bathi mntana nanga lemawodini mafika baba mzenyambuzo baba ngithi baba uke wangithakazelela wathi so wathi yazi ngamtshela ngitazi ngibuyisa amagama wakho washilo yebo nkasothi Willan Rocker yebo so ngabuyisela amagama la kanjalo. So a lot of things happened thereafter namkhulu kanti sekuyilobizo you understand never ever ukuthi ngidubulwe and then ngagijigijima enyangeni ngiyocheck ukuthi kwenzana nami sekuba namaphupho engawa understand utathini and nomkhulu lo Thulitsathu namkhulu angimazi lo mkhulu ngombona kwa even my mom akamazi kuba ubaba kamama umamami ubabakhe washona na 3 years. So ubekazi igama nje kuphela and umkhulu bengakhulunywa ngayo ngoba nathi akusomuntu osikhulisile akakhulisa ngwa even my mom but bekazi igama lakhe. Yathi mangicela ngena ekuthwaseni namkhulu makuphuma nomkhulu Letsatsi mangitshela my mom was so emotional wathi ubaba mosloy. That's the first time we knew igama likabale kamkhulu wami ukuthi umkhulu Letsatsi. That's where the journey started namkhulu ngoba lo mkhulu Letsatsi bengimbona emaphupheni athi ke I remember the first dream engayiphupha kuye akutshengisa amathwasana akhuphuka kanje entabeni bafake iskipa esimhlophe bafake imishude ebovu bafake ubuhlalo obu-red and white. Umkhulu angitshengisa athi wababona bathu bale ngithi are utshwanetse lo bajoyina abantu babo washo kanjalo nje kuphela umkhulu yabe sokuphela kwakhona ngathola iphupho elinye lobisi2 abantwana bambonke empandini namkhulu bagcoka kunesigcoka engisenzayo sibiza ukuthi Letsatsi head siyenza ngenjelwane leze porcupine siyenza neskin lesiselephant. So nakhona kuvela lo mkhulu uthi bheke emuva ngibheke emuva ngibona abantwana abaningi bagcoke zonke le igcobo. Umkhulu wathi bonke abantwana bakho mazothwasisa ngifuna bagcoke le igcobo lesi. That's when the whole journey yobunyanga siyaqala iyachubeka up until today wena mkhulu ukuthi namhlanje no matter I did go back to school but ngiyazama ukuthi ngibalansise wena mkhulu into zamadlozana after ukuthi ngithwase namkhulu le ndaba leyana ukuthi benginenkinga university iyashabalala. Then every module benyenza benyepasa kahle with flying colors up until today when namkhulu I don't have a problem. Ngibonisa ukuthi idlozi wena mkhulu lingakufaka enkingeni idlozi ngakufaka ejele idlozi lingakugulisa and futhi maselithukuthele kakhulu namkhulu they can even kill you. Ayacaca ukuthi kwangekho lula kwangemnandi kuyacaca. Ngeke ngisabuza okuningi ngohambo ngoba lwayivelela ukuthi kwangesushukela kwababa kodwa wayidli baba le atsha Amen. ngoba usukhoshiwe. Ake singene lana ke mkhulu sixile njengoba ushilo ukuthi namhlanje ufuna ukuzojula kumele noma ubani kakhulukazi njoba usho ukuthi ziyakuluma lapha kuma comment baze bathatha ngathi into bastisha basebenzisa igama lakho nomkakho nengane. Engicabanga ukuthi mhlawumbe kokunye kwenziwa umuntu ongazi ukuthi kwezakalani kule ndima okiyo. Kodwa namhlanje ithuba elingazivele lokuthi ukucacise ngempela ukuthi azashaya uvalo naye umuntu ukuthi hey kanti kujule kanje ukuthi yini leniyenzayo laphana eminyangeni benu noma kulolu hambo leni eniyenzayo ke manje njoba kuloko kudlula waveza ukuthi niyagatsha nenzani konje yini futhi eyavela. Ngifuna ukuthi sithathe kakhulu kule ya debate ukuze sizoqondisa ngoba inkulumo isuke kakhulu kuphi kule ya debate. Ithi ingena namkhulu awuyingena. When it comes into zobungoma wena mkhulu ne no matter I know ukuthi ngiyafunda ama comments kakhulu whereby abantu bathi hawo kanti into zobungoma why yakusana secret and mina ngithi kubo it depends ukuthi ukhuluma ngani and enlighten people ngento zobungoma. I don't see anything
different from kumuntu nje ozoyixoxela ngobufundisi or mhlambe anything mhlambe eba detrimental when it comes to ubizo lomuntu ngoba remember we do get abazalwane, we do get people abangazinethi ukuphahla abangazinethi ngobungoma. So to enlighten a person about into zobungoma or spirituality, I don't see anything wrong unless manje sozothinta the secrets ezikhona lapha ebungomeni. So manje ke kulobo ngoma wena mkhulu ngicabanga ukuthi amawunobizo elokuthi umele uyothwasa ne kuba namaphupho athizeni abakhona, kuba nezinto ezithizeni ezikwenzakalelayo. And then I always say to kwabantu ngithi ungezwa ngenyanga kuphela ukuthi umele uyothwasa but into yakhona ingakuthinti. Mele ithinte wena phakathi, ithinte uzuyibona ngamehlo akho amabili ukuthi cha lento le angisayi understand ukuthi kwenzakalani. Ngoba manje lobizo namkhulu asiboniswa ngokufana. Ingakho futhi namagama wethu angafani. Thola abodabula amanzi, thola aboboletsatsi, abomzimhlophe, uyabathola baningi, understand amagama angafani. That means ukuthi amadlozi wethu awafani and amandla wethu awafani futhi as well. Same applies when it comes to when we are called. Anyeke sibizwe ngendlela efanayo. And the same applies to mozoya enyangeni ezokunceda. Anyeke siye enyangeni ngendlela efanayo. Singaba baningi sibe 20 esigodlweni one but sibizwe ngendlela ezingafani and amandla wethu futhi anyengafani. So ke but ke if ulethwe kaletsatsi idlozi lakho lokulethe kaletsatsi mele uwazi ukuthi uletsatsi kwamajoy and idlozi lakho balokuthiwe lapha la shuthi lona lezophila kuphi kamajoy and kamajoy kwenziwa 1 2 3 4. So sike sakhuluma ngobuhlali last time ukuthi thina kamajoy sisebenzisa ubuhlali obu-red and white, abanye basebenzisa red, white and black. Arabs they're using a different color, but i-color yakuphi yasesigodlweni is more like a uniform. That's what we call uniformity, you understand. Kodwa akusho ukuthi ubuhlali ubufune idlozi lakho per se, but ngasho ukuthi liyafuna lo buhlali ngoba likulethe laphana, liyazi ukuthi laphana kamkhulu litsathi kugcoka ubuhlali obuthiseni. And then kuzodifa makufika kuphi lapho manje umntana masekazophupha omnye ubuhlali uthi uphupha ubuhlolo bomnyama, omunye phupha obu-blue, omunye phupha obu-yellow and so on. Abantwana abadlozi bakababeka manje banobuhlalo obunye obu-different, but kukhona lobu busicombine isimpande sithi lo buhlalo basempandeni. And then kodwa-ke amadlozi wakhe or amathongo wakhe azamtshela ukuthi sifuna ubuhlalo obuthizeni. And I always tell them ukuthi awuvele ubuthathe ubufake esandleni, kumele ubuphahlele, mawuceda lapho ufaka phakathi kwamanzi olwandle for 3 days, uphahlele mawuceda lapho bese sikufaka bona. And then le dlozi lizasho ukuthi lona why lifuna lobo buhlali lobo. Then mara before that, the first thing emiyenzwayo ebungomeni namkhulu, remember ukuthi umuntu mazongena esigodlweni, umuntu bakayiphilela impilo yakhe yasemhlabeni, ayiphile impilo yakhe yasemhlabeni, makangena uyaphahlelwa, abaye baphahlele egate, abaye baphahlele endumbeni, awuyenzani welcome ledlozi lalomuntu, welcome legotshana lakhe. Igotshana sikhuluma ngani ngomuntu ozwenza imisebenzi yaledlozi, ngoba idlozi lihlala emuntwini. So lo muntu ubizwa ukuthi uyigotshwana. And then from lapho uyaphahlelwa, welcome uze nomndeni wakhe, sibacacisele kulapho khona bese sesibatshelane imithetho yasebungomeni ukuthi hamba kanjani. Abantu bathi why thina mele size ngomuntu, why mele size ngenyanga? Ngeza lapho ke mkhulu uJesu Kriste, abantu ama Christians ngicabanga ukuthi abafundi bakhe. uJesus Christ was more like a gobela kubo, bekabafundisa mele ukhanjwe kanjani, mele kukhulekwe kanjani. Mina ngisuka into eBhayibheli namkhulu and eBhayibheli anginazi, kodwa some of the verses mangikhula zisahlezi le ngqondweni yami. So indlela ngesintu bathi indlela ibuzwa kuba phambili. So it's among debate and lasting the whole thing. You got the sum of the things that I indicate to, of which angikholelwa kuzo. Ngoba ngathi abanye abantu baphambanisa ubugedla, baphambanisa ne-self-initiation. I even ask it, self-initiation ngesintu ibizwa ukuthi yini? Masusele igama lesilungu angayitholi ukuthi yini. Yabona? Mhlamba abanye bazothi ukuzithwasisa. Bese mina ngaza nembuzo ngathi khona manje masithi siyeke labo Faraday, masibuyele mandulo. Uthi wakhona manje idlozi lakho likuphupha ukuthi lifuna amakhosi kaNcamane.
uzoyifuna pha uyazi nemathukhosi kancamane leyo ukuthi yini. So wena endumbeni yakho if mhlambe self initiate yonke le mithi lo uzoyiphupha lamaleli intlola zonke uzoziphupha. Those were the questions that I wanted an answer of which azange ngithole answer yakhona. Yebo. So mina mara ithi ngijule ngapha ngakithi wena mkhulu. Lapha ngakithi wena mkhulu masiceda ukuyogema masiceda ukuphahlela sihamba siyogeza ngoba uphile emhlabeni uhlangana nepartner yakho uzenzela into zakho. Now we purify you. After purifying you and then bese kuza nesiko lokuthi manje sukugajeke sikushayele bese ledlozi likhuluma akusonke umuntu idlozi lakhe lizophuma same time. But for the mere fact siye sagajeka manje sesikufaka ubuhlalo mase uyaqala udla amagobongo manje so uyaqala uyagida mkhulu. Then abanye amadlozi awafuni ukuthi azowagajeka abanye amadlozi ukuthi mayigidela mawuthi yavusela nje ngoba mawucala uvusela sesithi noma ngathi khona manje uyathwasa ke msiyagajeka idlozi lakhe liphume sithi kwamanje sebenzisa uxolano kwabantu bani abantu uxolano kambatha. And then ngesisikhathi ukuthi you expecting ukuthi mavuse uxolano kambatha uma ngalothi mahlale kufeni bakansizwa kasibani bani idlozi lakhona selibhobokile kanjalo. Yabona. And then umuntu mase semgajekile namkhulu sikatshela imithetho yonke wagezwa wagajekwa and then after lokho manje sikalandela le mithetho lesimtshele yona umuntu ukuthi akadli lokho awuhlala esitulweni awulala embedeni awuhlangane nepartner yakho awuphuze matshwala and so on. So there's if lento leyo wena mkhulu it's a challenge to most abangoma abaseyigodlweni what umuntu oyithwasisayo. It's very much questionable. But leyo angifuni ngabantu baba too personal when it comes to that. Of which I still have questions when it comes to ukuthi ithinto khona ngoba mawula kulendlela namkhulu you must have a mentor, you must have people that will help you, you must have people abazokutshengisa indlela ukuthi kanjani kanjani. Yes, I know some of the people they've got lento yokusaba ukuthi if mhlambe ngizawunyanga sibani sengizwile indaba zakhe bathi wenzani akenzalani kahle kwashacema ngoba vele indaba nasebungomeni eziningi and especially mama ngathi you are doing well yabona. But mina wami ugobela yiwo ubugobela wena mkhulu wangisiza if bengasugobela wami if azange be nomuntu ongimentora ngabe sengilahle phansi wami ugobela wangiprepare ngamagama wathi mkhulu letsathu masino ukuthi mawuzosebenza abantwana bakho abanye bamadlozi bazokujikela babe izitha zakho. That's one thing that you need to know. Bongazi ngazo isikhathi leso ukuthi ubeke inyoka lapha emzini wakho. And secondly kumele wazi mina ethi masosebenza uzoba mthakathi and mina ethi masosebenza ngathi yaphakama bazoqala bakukhulume kabi amagama ahlala asho athi inja ikhonkothi imoto ehamba emile seyichamela. Ake ngene lapha na kuma comment mkhulu kunamagama washilo engingafuna ukuthi ngiyeziphutha ngiweqe ngingajuli kiwo kungiphatha kabuhlungu kanti futhi kuhamba nokugedla namazinyo kuma comment ezingihlale ngisho ukuthi into esilindele ukuthi abantu bephendule ngama questions eyinkinga nezimo ababhekene nazo ezicayi ngoba maniza la sinibizile studio sisuke sinilethele ukuthi nizolapha abantu njalo mkhulu nizophilisa abantu yabona nje kokunye nangamagama belapheka abantu njengoba nikwazi nokushiya ama details bekwazi ukuthi benilande benifonele lapha kuma comment ngathi kutholakala ukuthi njengoba usho mkhulu ukuthi bagcina abantu bekhuluma izinto ezingalungile kuyiphutha lokho. Siyacela njenge Echo Point TV ngumbatha ngihleli kulesiqike ngihleli kuzo ukuthi babukele be Echo Point TV ngiyacela ukuthi lapha na kuma comment ake nikhulume into ezokwazi ukwakha udadewenu umfowenu ubaba wakho noma ngabe isiphi isihlobo sakhe esingekho eduze kwakho kodwa masibuke Echo Point TV sizokwazi ukuphila. Masingayibonanga wona uyasifonela uJoji subscribe ku Echo Point TV kunokuphila lapha. Kodwa manje makuzostishwa ama video njengoba umkhulu lethathe kubeka ukuthi ngathi sekwenziwe ingwiji khwebu kwathathwa isithombe somuntu wakhe umama osendlini nengane cabanga ihlaza lingaka uzuthathe ingane ifelani mawulwa izimpi zakho nomuntu oqondene naye ingane ngenaphi kubuhlungu bafowethu. Siyacela ukuthi lokho nikiyeke akukho emthethweni kanti futhi asikuthandi thina se Echo Point TV sizele ukuzokwakha nokuphilisa bese singena udabeni lethu mkhulu njengoba uthinta lapha na khehla lapha angithi manje siyayibheka lento seyihlaziya kunamagama akaphuma ukuthi njengoba usukubuyisa manje ukuthi lapha na emngomeni benu kuleli side leni ilapha nikhona khona ukuthi batshela ukuthi eziningi ngamamento ubatshela ukuthi nokuthi awukwenzi nokuthi awukwenzi nokuthi awukwenzi but from esekhonile ukuthi idlozi lakhe limvezele nina bese nibalida la kunombuzo ovela ukuthi njengoba mhlawumbe kuzofika ekudleni kakhulukazi ukuthi mhlawumbe uthi
ubhontshisi angawudli ngenza isibonela angikwazi ukudla okungamele kudliwe uthi ubhontshisi angawudli kuthola ukuthi lo muntu othi leli thwaso othi lingawudli ubhontshisi kanti idlozi lakhe vede lele limholayo nalo lila kuye kodwa lalo udla ubhontshisi and lalo uthanda doti futhi uyawuthanda akugcini nisekulimaza ithwasa lapho ekutheni ngoba iwena olivezele ukuthi lingadli ukuthi ngokulandela umthetho wasemandulo 1 womkhulu nokhokho nalo wasendumbeni kodwa kuthola ukuthi idlozi lakhe elimembathile elimlethe kumkhulu lithathe liyawudinga lo bhontshisi akufiki nokuthi mhlambe kube nokushayisana lapho. Amen. Ngizobela emuva mkhulu. Idlozi lakho mawulethwe idlozi anyeke lokulethe lapho elazi khona ukuthi kunemithetho eshayisana nento lifunayo. Sinempande kavondo, sinakambelembele, sinabo majoye, baningi, you understand? And then khona ezinye impando namkhulu njengasempande nethi cold drink yecoke abayiphuza siphuze. You understand into emnyama siphuze. And then impahla ezimnyama mawuthokoza uzigcoke. But kunezinye impande into emnyama bayayigcoka umshuto omnyama bayawugcoka thina la kule mpande abantu efana bolusu into ezingaphakathi zenkomo noma ezemvu bayazidla kwezinye impande abazidla so manje idlozi lakho obvious lona selenzeni selithungathile la checka ukuthi la kuzophila khona kule mpande le anyeke umntana limlethe impandeni if umntana ulethwe idlozi lithi maqeda lifune into elaziyo ukuthi kule mpande yenziwe. Kusho ukuthi kahle kahle uma idlozi lizofuna lento engenziwa la kusho ukuthi xa mugeje umgodi usendaweni errong lo endaweni errong exactly ilapho kuthiwa khona useshintsha impande but ke ekshintsheni impando namkhulu kukaningi. Okay. Kukhona umntana ushintshe impande because ugobela usile. Okay. Yayithola. I won't blame amathwasana kuphela. Kunabo gobela base kanjani abogobela thuthi umuntu akayenzela abantwana ngendlela efanele. Akabayenzeli lokho abakulethe abakuzele. Yayithola. Abantwana kumele bagide, kumele bafunde imithi, kumele bafunde inhlola, kumele bazi insebenzo. Yabona? And then abantwana abaphuphile kumele khona ubacazululela emaphupho. Asisho ukuthi abogobela bonke bele bazucazula amaphupho. Mina I'm one person emkhulu. Ngihlala ngisho ukuthi iphondo lomnyanga liqwala. Into bangayazi ngiyabatshela kahle ukuthi ngizobuza abadala ukuthi ithini into yakho. Ngoba there's a saying that say you rather be a fool for once than be a fool for the rest of your life. Isho kanjani? If into uyazi manje bese wena usabe uyenze ngathi uyazi abantwaneni uzokuhlala ungayazi be open abantwaneni ukuthi le bantwana bamanyazi ethi ngizobuza abanye abadala or ugogo sibanibani uzimhlawumbe ngiyazi ukuthi ngamaphupho. You are not being stupid by so doing ngoba if wena uzotshela abantwana banga now you are leading them astray yanthola ukuthi ngithini so it's better ukuthi uyobuza ngoba lo mntana baka benefita nami sengibenefitile futhi omunye makazozaza ngibuza singiyayazi lento yebo ukuthi into enjalo so and then uthola ukuthi abanye abogobela futhi wena mkhulu kuningi into baphatha amathwasana kabi yebo mina ngisasho namhlanje lo mathi ama comments ayakhuluma abantu because of umona ngoba vele anyway yingako namhlanje sinoNkulunkulu sinoSathane abantu abanomona nge always ngithi abathakathi babhilonga vele to that side kaSathane ngoba immediately bangafisela omunye umuntu okuhle wena mkhulu ngithatha ukuthi kuyisona ebusweni kaNkulunkulu you understand ingabathi umona ucale esweni uzezandla bese uzezandleni kulapho soqaba ngokubulala umuntu or ufuna udrag igama lomuntu so abayabothokoza ibe yiba abasile mkhulu bayatshela umthetho ukuthi kumele bayenze kanjani mase kaphumile sekhaya sekafuna ukugucula impande sikakhuluma leyo gobela kabi kanti ugobela umphila uthando ugobela umenzele kahle so on but because erohamba ngomoya akana backbone sekahlangana nabo umkhulu letsatsi sengathi umkhulu letsatsi ungcono or mhlombe abantwana bamkhulu letsatsi bagcoka ivunulo engathi intlenyana udle yabo maceda sebabona ngathi impande kamkhulu letsatsi ngathi ingcono or mhlambe mina ngathi sengcono kunogobela wakhe. This is what I always say kuba ngoba ngithi mababe namaqiniso. If umntana akaboni kahle umntana makabuyele ukugobela wakhe asho ukuthi baba lapha nalapha hayi ngathi angiboni kahle and then if bahlulene lapho then umntana mhlambe sengahamba yogoqula kunabo abantwana abaguqulile kimi namkhulu they've tried especially nabugobela babo ukuthi besiyacala besikuba nengqusho siyacala kuyacatshana masenjalo ayisese healthy akusathenjana wena mkhulu so masenjalo ke umntana ngicanga ukuthi abogobela mele sibuye bese siyazi samukele umntana mabafuna ukuguqula
as long as singakweletana namkhulu. So mina yes umntana beka close to your heart umtrainile and so on sekafuna ukuguqula mkhulu letsatsi or afuna ukuguqula umkhulu eXolani. As long as singakweletana, I don't see anything wrong. Exactly. Mina ngicabanga ukuthi ngidlalile part yami ngaceda mhlawumbe idlozi lakhe belifuna ngemdlulise kuloko kusanempande enye lefunayo somewhere yayithola so abogobela khona lapho esinokuba wrong khona namathwasana khona lapho beba wrong khona kuze baguqule abantwana bamadlozi. Yeah. Abaguquliswa ukuthi ngoba lapha esigodlweni lapha ebhontshisa lidliwa idlozi lalifuna or lapha esigodlweni ngoba idlozi lakhe belithanda ikhokhu lapha anyeke idlozi lakho lekulethe lapha lazi kahle ukuthi ikhokhu vele lapha iphuso. Kunaleli iphuzo kuyaliveza mkhulu letsatsi mawuthi kunemfihlo eziningi ezikhona uyozwe abantu bethi ngathi usuyaphambuka noma ngathi usuyagagamela usukhipha imfihlo wasukuveza ukuthi cha zikhona imfihlo engavezwa ekungezona imfihlo ejulile kodwa khona imfihlo ejulile. Ngifuna ukungena kulezi ejulile ngoba lezi ezinye sesiyazazi ngifuna ukwazi lezi ejulile ukuthi lezi imfihlo ikahle kahle imfihlo ezinobungozi noma zimbi noma ezobuthakathi lingoba mawukuthi imfihlo ezifihlwayo kusho ukuthi into kungamele ivele iaffect up ukuthi igcine ivela mhlambe inomgozi noma ubungozi bakhona namkhulu. Remember ukuthi i-social media ne abanye abantu bayithatha as I said ukuthi abanye abantu bathatha is the personal ne abanye abantu bafunda ubungoma through i-social media babona isangoma senza into ethizeni bese naye afuna ukuyipractice. Mkhulu if ngakunikeza umuthi khona manje ngosebenzise into yakhona iyenzeke ne mina ngosebenzise iyenzeke ngokunikeza ukuthi ipractice lento le besingase ingayenzeki. There's a reason mina ngaqotshwa wena mkhulu ukuthi kumele ngibe inyanga the spirits engisisebenzisayo ezongami esihlezi phezukwami namkhulu ezifuna ukuthi ngisebenzise lo muntu ukuthi lo muntu uthizeni mina aphile. Remember ukuthi wena awunaso leso siphiwo leso you understand bese ke ulapho kuqala khona ama scammers umuntu athatha abone inyanga zenza ku social media besiyayenza izinto zakhona besazenzakala kodwa umkhulu umtsathi makabayenzela bese kuyenzeka. Umuthi omunye nomunye wena mkhulu nama spirits wakhona ingakho bese kube namanye imithi ethi mawuyeyikha wena mkhulu kumele uyiphahlele kuneminye imithi mawuyikha kumele uyikhunqunu kuneminye imithi mawuyikha ngewinter kuneminye imithi mawuyikha awiki ngewinter. So wena mhlawumbe if you are not trained or you don't know such things uzovela wenze nje kuphela ngoba ubona umkhulu utsatsa yenza ku TikTok. So kulapho icala khona bese bayinkinga abantu bona ngathi abazi ukuthi umuntu akusinyanga bese bayaya so wenzani manje so scam abantu uthi wena uyazi ngoba ubona umkhulu letsatsi ayenza ku TikTok then uthatha imali zabantu kusasa lenyanga labantu mababuya so yabathuka so batshela way to get off uyabona ukuthi ihamba kanjani and uyenza in the name yani yobunyanga and nomuntu bakathuka sithuka thina sonke abantu abafaka amabhayi ethola ukuthi into enjalo manje lo muntu akakhona ukuhlukanisa ukuthi lo muntu uyigedla lo muntu lo uyi self initiate lo muntu uthwasile yena makabo sibona siyinyanga sonke Ena kuyahluka le wena mkhulu. Kunenyanga kunamagedla, kunezangoma, kunama self initiate, kunaba profeta asifani. Yethola ukuthi ngithini. Yeah. Kodwa ke yobugedla wena mkhulu ngiyayazi. Yobugedla futhi is more like ama scientist wesintu. Understand? Anyeke ukuthi ukufundisa imithi khona manje ukufundisa ukulapha ukuthi kwenza la bese ukuthi bayigedla. Awusiyigedla manje. Amagedla abaphupha imithi bayabatshela amadlozi wabo ukuthi hlanisa lokhu nalokhu bese into yakhona yenzeka. Hlanisa lokhu nalokhu bese amsithwebula imiphefumulo yabantu lapha emathuneni. Yabona into esifana naleso. So ngoba into ezijulile zamagedla lezo namkhulu. Mina fortunately most of them mina ngidila ngegubhu, ngidila nokwenzela abantu amaphondo. Those are things wena mkhulu azangifundisa umuntu. Uzabe unamanga umuntu angaza kuyima azothi ade ungifundisile. Cha, mina most of the things wena mkhulu into zakhona into ezingifikelayo. Ezinye ngiyasiphupha ngiyenze. Ethi mangibuza abanye abantu bathi must not ngiyenza ngendlela so. Ngize ngithi awushuthi idlozi lami nishaya khona. And mina ngasho ukuthi 90% abantu bangibenzela igubhu wena mkhulu basasho namhlanje bayathumela futhi nama comments babuye bathi mkhulu thina siyabonga. Manje lana ke igubhini mkhulu ngiselapho nje. Kunalento kunale debate khona ngegubhu. Bathi abanye
njengawo umkhulu lithathu njengoba nje ukwazi ukuzenza igroup wena uyakhona nokuzenzela esakho ukuthi sisebenzele wena Mkhulu, before ngenzela abantu igroup ngenzela mina. And abantu they've got a wrong perception or a wrong mentality ngegroup. Ukuthi immediately own isigubhu bathithwele. Akusisithwalo lento le. Ikuthwala ukhona ngegroup. Ukuthwala kukhona ngento ezinye ezithizeni enye ngizisho namkhulu or uthi ukuthwala ngedlozi lakini kodwa amathwala ngedlozi lakini kumele uhlale wazi ukuthi umuntu selfish ngoba shothi ledlozi lakho semele lesabele kuwe lizowena everyone wakulomuzi loyo sokumele manje ahlupheke ngoba wena uthatha amandla wabo khona amanye abantu ukuthi bathwala ngamantombazana or ngabafana uma ngalo umuntu ukuthi yena njalo ubhizi namantombazana basho ngacima uthatha amandla wabo thoto omunye umuntu beka straight nini sekashintshile sekalala nabantu abakusime same gender yebo into efana nalezo ithwalo asifana namkhulu zikaningi you understand so endabeni egroup wena mkhulu isigroup uyakhona ukuzenzela usicale ngawo ubone ukuthi siyakusebenzela before ngenzela abanye abantu but kukhona ezinye igroup ongahamba uzithatha komnye umuntu you understand mina isigroup enginaso namkhulu sokuqala isigroup sami mina ngasenzela ugogo omkhulu wami wangasenza ugogo omkhulu wami angithandile nje asinabo ngozi wangitshela kahle ukuthi lesi sidla amafutha enkukhu njalo masebenzisile udla amafutha enkukhu then that masengicala manje masengicala manje sengathi ngiyathuthuka ngasishintsha ngasenza ngendlela yami yebona so kunezinye igroup thuthi ezinye ziphuza igazi kunezinye igroup thuthi zidla umhlamfuro kunezinye igroup zidla i-olive oil kunezinye igroup namkhulu thuthi mhlambe zifuna ama cements abantu baceda ukuhlangana bayafa kuningi namkhulu yebona into ezinjalo so nakhona nje ngithi ngisenza zonke kunezinye igroup engazazi futhi angifisi nokuzazi yebona then even the procedure ukuthwalisa namkhulu ukuthwalisa nyakwazi ukuthwalisa kanjani but angikuphiwa ngaloko mina ngithwalisa mina kodwa I know the procedure ngoba noma ngathi ngithwalisa umuntu unyekusebenza ngoba kusinto engiphiwe mina wena mkhulu nje usebenza ngegroup mina ngiyaphakamisa mina mkhulu angithwalisa emadoda ngoba phela bathi izibuye sibe nomgozi bathi ibuye impela athi thatha lento yena mkhulu ukuthwala wena mkhulu ukuthwala wena mkhulu kuya ngedlozi lomuntu mkhulu abantu baningi uze inyanga sithi hey umkhulu lithatha uthwele hey okay ke ngifuna ukubatshela manje ku social media mina mkhulu angithwalanga the only time ngithwala ngale time mina bangibeka imbuzi phezulu kwamahlombe wami bangithwasisa bekwisithwalo sami ngithwala idlozi lami kahle wathwala kodwa hayi ngalendlela bayisho ngayo yebona so even if bathi umuntu uthwele ibathi uxolani khona manje uthwele ngenaphi mina why mele ngibe nenkinga ukuthi uxolani uthwele if uxolani kuyamsebenzela idlozi lakhe livuma so wena if mhlambe mina nginenkinga why ngena kuphi do I lose an arm ukuthi uxolani uthwele why mele ingidle lento le if ngiyayifisa lento kaxolani mele ngixolani mfethu uthi ngiyakubona uyaphila ungangisa la uthola impilo khona xolani bangawari akuthatha kusenyangeni yakhe ayokuthwalisa simple as that inyanga zikelele ukukhonkotha zilokazikhuluma ukuthi abantu banuthwele yeza uthwele idlozi lakhe livumile ingakho zakhe abothwala ungenaphi wena so for mina if bengithwele bengizobatshela ukuthi ngithwele benye ngisabe nokubatshela unfortunately angithwalani lapho idlozi kusebenza nami futhi nje wemkhulu ngeke ngize ngisabe ukusho ukuthi ngithwele ngisabani ngoba uzongenzani uzongenzelani injalo mkhulu even ama boys bebathi mhlambe ngifuna ukwalanda ngabe kudala baningi abantu engazi ukuthi banza amana ngabe ngiyele ekhaya lisuthu kababami baningi abantu abenza ama boys lapha engayi ngayozilanda lento lezi but mina ngayendlela idlozi lami sebenza khona nginelisekile mkhulu angilali ngilambile angilali angivuki ngagezi I've got everything engicabanga ukuthi mhlambe it's fair for mina ukuthi ngiphile ngiafford so ukuthi ngiyothwala wena mkhulu ngicabanga ukuthi zabe ukuthi mhlambe ngabaza amandla wedlozi lami manje mkhulu lithathelana njengoba nje usumkantshe obomvu nawe usuyabona ukuthi phela intambo usuzoyishaya sedumele emathumbeni mhlawumbe singasho ukuthi u-quarantine noma kungese u-5 kodwa u-quarantine ngokubuka kwakho iziqu zakho lezi engaka imendlela oyiphethe ozembethe zobizo lakho lobunyanga mawubheka kukhona nokumfana la einganeni zakho noma kuyintombazana osukubonile ukuthi hayi ikhwama zami zosala kulokho nokuhamba mina mkhulu ubunyanga bam
ne bengifisa ukuthi umntana oyi-1 engimzalayo ne wegazi lami ukuthi ngabe bathi uyathwasa bathi nginamntana omdala akafuni ukuthwasa akafuni nje vele ngize ngimtshela ngithi wena you're so fortunate uyothwasiswa yimi babakho athi hayi lezi ngizibona la abantwana babuzibuya kangaka la mame ebungomeni ngithi bathi uzodlula ngize ngithi kuye ethi ngise ugogo omkhulu wakho ke ukuthwasisa athi hayi yabona kwasha kacina so but ebantwaneni bami engibakhulisile bedlozwe namkhulu I told them ngithi even negubhu zami ngicela bangabulalani ngaso mangizongena egodini ngifuna basi-destroy ngisesho namanje basi-destroye zonke awufuni siwele kumuntu angifuni bazobulalana ngenxa yesigubhu we once had experienced that sibona abantu babulalana ngenxa yey'gubhu ezishiya abogobela whatsoever isitori sakhona azangifunela kusi-entertain ibuhlungu into yakhona namkhulu abantwana bomuntu bazobulalana ngenxa yey'gubhu isigubhu isigubhu lesensebenzo lesokuthi siyaphakamisa yes you understand so angazi siyaphakamisa or sokuthwala I don't have interest nalento leyo but ebantwaneni bami bamadlozi namkhulu ngihlala ngibatshela ukuthi ezami igubhu ebizosithatha zokubokela angazi ukuboka kanjani but ngizovuka ngalonakalela mina mhlazane ngiya phansi egodini mele igubhu zami sonke besibasamisene ngifuna abasiphulile manje mkhulu awuzukuhamba mhlambe namandla akho phela gcine kushabalala izinto onazo nengane egcine isokola ngokuthi mhlambe wena ubunamandla esigubhu kanti phela ngithi ngiyengizwe kuthiwe uyayivezela ingane uyihlebela ukuthi ayila ikhaya njengoba nje ubona siphila ku-right si-rich kanje noma singekho rich kodwa nje si-afforda siphila nathi into esisebenzelayo akuze ukulimaza ingane angeke ngibalimaze namkhulu ngoba mina ngisebenza ngedlozi ngisebenza ngedlozi lowo nje ukuphakamisa to enhance nje kuphela ngesilungu basho njalo ukuphakamisa lo idlozi lami liyazi ukuthi angigabaza amandla walo yeah but ngicabanga ukuthi wena mkhulu kuyafuneka ukuthi mawumuntu nawe inyanga uphuma amabhaqa and then besiyozama ukuthi khona umuntu ophakame hayi uthatha izithwalo mina nginomntana omncane na 5 months manje mkhulu ngiyamthatha ngimfake entombeni lapho kunegubhu sami akunalapho la kuthiwa kungenwa khona nomsame ethu wena mkhulu akusikudala ngicela ukwenza abalosi abababongono you understand nalapho uyangena khona lapho and ngisafunda ngisaya phambili ngoba le abalozi ngimthola inyanga yami yase Free State engenzela abalozi namhlanje sinyabhula ngabalozi angithwalanga uyenze broad daylight sicala khona bangenzela ngilandela abongono and then from lapho ngiyachuba yebona ukuthi into enjani akunalaba angangeni khona namkhulu nomntana makunala ngangeni khona ona 5 months yebona ukuthi into enjani so endabeni yokuthi balahle igubha balahla amandla wami balahla amandla edlozi amedlozi zohlala khona yena uzabathwasa that time even if bathi lona 5 months mhlawumbe uzaba nebizo uzasicalela phansi yena njengami la ngaqala khona wayimela aqale la ngigcine khona kumele aqale eqaleni manje mkhulu njengoba madoda njengoba umnyanga bakho ubambe kanje ngifuna ukuqonda nokucaciseleka impela ngoba sishilo ukuthi sizojula la ukuthi njengoba ubambe kanje umnyanga bakho nje ngamanje ngezwa kuthiwa umuntu osebenzisa imithi ngelami side mhlawumbe umkhulu lithatha unginike ibhande uyibona ngithi leli bhande leli lokushaya abantu noma hayi asikhanda nalezo mkhulu uyasikhanda nazo mkhulu hayi uyinkosi mkhulu kahle kumele ke sikuvashela uyabona mkhulu la ngizokuthiwa liba nemigomo nembandela ukuthi awuyi mhlambe nale emngcwabeni mhlambe mhlasimpe ungena nale toilet mhlasimpe awuyi esimeni socansi ulifakile kuba nelo mthetho leyo ngifuna ungena ngixhile la eminyangeni njengoba uyinyanga kanje ukuthi wena khona la oba ne-challenge noma ngesi-challenge esisuch ngoba phela into wayimukela futhi ayisekho nzima kodwa khona lo nawe okunama-deadlines khona ukuthi njengomkhulu lithathi angiye emngcwabeni angihambe umngcwabo nje izinto ey'kanjalo ngifuna ungikhanyisele ukuthi impilo yakho imi kanjani mkhulu mina nhlanhla leyo idlozi lami mhlawumbe alisisitabona ne emngcwabeni mina ngiyaya mkhulu zikhona iy'nyanga ezingayi emngcwabeni and nakhona ngesijaji as I said ukuthi amadlozi wethu awafani and ngicabanga ukuthi nemithi esiyecatsha ngayo ayithekwa ngokufana mina mkhulu ibhande lami ekwenzela lona liyangena emathuneni intindi le ngokwenzela yona le ntindi le wena mkhulu asisho ukuthi awudubuleki but lelo phunyo kwabamphethe lemkhulu bazokufuna baze balahle phansi emaphondo kwenzayo kodwa emathuneni ayangena what's the use yokuthi ngokukhandele ibhande ukuthi mamele emathuneni
ukuthi mhlambe basithi umuntu ofunwa izitha bese uyalishiya ekhaya bayazi ukuthi maka emathuneni uyalishiya bese mhlambe asemathuneni bakubona bese bayaceda ngawo. Esibakushaya. So it doesn't make sense for me. Mm. So ingakithi I'm not judging anything. Mina kuloko ngikwenza wena mkhulu bayangena emathuneni kwamina ngiyangena emathuneni kodwa mangizwe esigodlweni angingena ejardini nomkhulu abantwana bayangizela nomuthi baceda bangihlambulule egate ngihlale phansi mangiceda bese ngipholisa inyawo baceda ngene ebhavini yami baceda lapho ngisihlambulule then it's only then ngangena esigodlweni. Oh, hayi cha sengiyaqonda ke mkhulu kodwa awusho ukuthi zonke inyanga aziyaya emngcwabeni. Khona ezingayo namkhulu I think they've got their own reasons nempande zethu asifane yabona so mina sengikhulumela for mina ngiyazi khona ezinye inyanga zithi mina ngiyi emathuneni noma ngashona umama or umfowethu nani abaye emathuneni so mina into engangifuna namkhulu I'm one person into mkhulu mengangihlukumezi or into engafuni mina angilandelele. This is what I always say ngithi ebantwini ngithi the energies or the efforts that you are using ukubheka omunye umuntu ukuthi wenzani that's the very same energy that you should be using to enhance yourself ngoba immediately mawubheka omunye umuntu ukuthi wenzani ulokukhuluma ngaye ulokugadane naye you're wasting your energy uzokhathala ngasikhathi lesana nomuntu loyo uyachubeka ngempilo lempilo leyo ngabe lempilo le energy leyo ile energy ngabe uyisebenzisela for wena ukuthi uimprove impilo yakho so busy usemva komuntu uyamhleba wenzani sebunyangeni kunjalo umbona mningi and mina futhi the more balokuba bakhonkotha ngami jabula kakhulu so ukuthi ufana nomuntu okhuluma kabi ku social media akustitcha enze futhi ngisitishela abanye abantu bangangazi bathi lo mkhulu lo sibangena kukonto yamba kuma page babangena konke ama handles wami I've gained a follower so abayiboni lento efana naleyo abayinyanga athi bangayiyeka le ndaba yomono ukukhulumana kabi into abangayazi buza if ufuna igroup sokunikeza if ufuna ukuthwala nje ukuthumela abantu abathwalisa if ufuna amabhande zokwenzela amabhande if ufuna intindili ngikutshela ukuthi wenza senze njani zokutshela if ufuna ukuthi siphakamise imimoya emathuneni abantu abashonile especially abendlebe ikhanyilanga ngatshela batreat abomkhulu bethu kabi zokuthatha ngikuyisela phansi phakamise imimoya kwenzela isigroup sakhona ke ukuthi utshela ukuthi kwenziwa kanjani lapho ke sokwesithwalo but anye ngikwenza ukuzalanda indoda yase KZN eNewcastle izokwenzela phambi kwami angathi iclient lami yabona makazenza lento kodwa mina ngifuna ukuthinta ngoba njalo uNkulu nedlozi liyasebenza kahle hey idlozi yazi kwathi umunye ubaba babe bangesikhundla lapha nesontweni bengabafundisi bezomfakela ushevu lathi baliza nje kanje i-tray ilokunjana lenkomisha eqondene naye avela aphihlika yafa Inhlozi nkulu ngoba isikhathi sakho masingakafiki namkhulu njengoba ngisho ukuthi mina ngashawa abathakathi bafuna ukungibulala kuna 1 year couple of months ngabuya ngagwazwa e1985 next to my spine and my left shoulder 2001 ngadutshulwa on my abdominal nasesandleni izandla zami namkhulu azilingani yebona lesi siluze the reflex people cannot see that I've survived this palm. You understand? Ngubuthe ngemoto kayi2 the last time it was 2 years back ngubuthe about 5 times nenkosikazi amana amanye amadoda. Yebona ukuthi into njalo. Kanti bebangiphakamisa bathi wena mkhulu ngathi so relax kakhulu the last accident. Bona ukuthi abathakathi into ekhona. Into uma kweyakho namkhulu no one will take your luck. And the only thing that they can do they can only put a curtain or bavale indlela zakho but ke bathatha inhlanhla yakho. Lapho nyala ekumuntu ongathatha inhlanhla yakho. Into mawuzalwe nayo namkhulu. Wafika na uye will take it and efana nalento ukuthi abantu babe nomona bakuthumelela ngabantu bafuna ukukubulala and so on you are not guaranteed ukuthi bacede ukumbulala ukuthi inhlanhla zami izozisa kuwe or abantu abazakimi ukuthi uzobathola yes awususile emhlabeni kodwa you'll benefit nothing hayi iyezwakala mkhulu iyezwakala impela cha iyaqonda ngokuba mkhulu uze ngapha estudio kulokho kwanamhlanje ngokuzoveza izinto eziningi eqondene nomnyanga siyabonga kakhulu futhi siyaqonda siyajula siyezwa futhi ukuthi cha ziningi izinto ezenziwayo kanti nezinye zizimfihlo okungadingekile ukuthi zivezwe kodwa akuzonazo ke izimfihlo siyabonga ukuthi usivezele usikhanyisele mkhulu nomunye usenesithombo ukuthi kahle kahle kwenzakalani la so manje according ubuhlungu obuswile kakhulukazi kulaba sebegcine bedicilela mhlawumbe igama lakho kanye nomndeni wakho phansi ngokwama
ngokwama-stitch, ukustitchwa kwama-video nangokwama-comment, ngiyazi ukuthi vele ukuphendula umuntu vele nje nje kufana nokuthi uyamphakamise. Kodwa nje ukudlulisa imizwa yakho-ke manje sesizogoqa ukuthi ukwazi phela nawe ukubhodla uqhubeke nempilo yakho ephambili, uveze nje imizwa yakho ukuthi ungabe kuthi nje uthi nje fadla bese sikwazi ukuthi sigoqe. Ngingathanda ukuthi ngithi mkhulu, lana in the fraternity yobunyanga masizameni ukuthi sisebenzisanene. We might have different opinions, we might have different ways of working, and we'll always have questions upon each other. But it doesn't have to go to as far as being personal. Because remember what is about, you don't react the same. Let us not siyenza ukuthi abantu bagcine baluza character yabo. Because lento leyo wena mkhulu ingagcina seyifaka impilo yomuntu eqhupheni. Mina ngomkhulu letsatsi ama critics ngiyawathatha. There's what you call constructive criticism and a destructive criticism. A constructive one ile yakhayo, a destructive one ile ebhidlizayo. And other people, they're not there to criticize, but they're only there, they want to go to drag your name. They try ukuthi kumele banze ukuthi bavale insebenzo yakho. But mawuphiwe, if kunezinye inyanga as experienced are the same, mawuphiwe ayekho umuntu ozokwenza lutho. Kahle kahle. We might all have a calling, but only a few that are chosen. Ngisasho futhi ngiyalibonga idlozi lami. Mina, I'm one of the chosen ones because ngiyasebenza ngiwedlozi. I might be learned, I might be a graduate when I'm cool, but mina lento lezo angazi ukuthi ngizibekephi. Kodwa ngisebenza ngedlozi. The time ngisasebenza when I'm cool, from being a police officer, being a safety officer, yangithola. Lento lezo, the things that I managed to do them today, I failed to do them ngisasebenza belungu. Ngoba lami idlozi alifuni ukusebenza lo. Aliphika lento wawuyenza. Yebo. So manje ke masiyekeleni umona zinyanga. Masiyekeleni ugcela phansi. Yes, the debates will always be there. Even the politicians, they're in the same fraternity, but they debate. And after long, those people are friends. Even on the soccer field, the Pirates, the Chiefs, Konamaj, they shy and shallow, but I push on Baba Bapumba friends, Bapuza Bonk, in Ansaquatelen. So Nana same applies when I'm cool. Abantu, no matter we can have differences on how we explain or define Tozobinyang, it doesn't have to be too personal. Because immediately manje masongena futhi nasemzini wenye ndoda manje sokukunye manje nami yisongikhipha to my character. Remember ukuthi nami ngumuntu wasemhlabeni nami ngigijimile estradini. That's not a threat, but ngicela ukuthi abantu mabazilungise khona ukuthi siphilisane sikhona ukuthi abantu baphile. Amen. Cha siyabonga mkhulu. Siyashemba ukuthi onendlebe uzwile cha ushayile mkhulu futhi akukho la ngithi mina ngikubeka ibala khona. Cha uyibeke kahle inkulumo yakho yaqhama nangokukhula nangegeneral nangokubizo lakho. Siyabonga mkhulu. Mhlawumbe la enguqukweni zama cellphone number umuntu ofuna ukuxhumana nawe mhlawumbe nendlela ko social media mhlawumbe ukuthola kanjani? Ngiyatholakala physically ngitholakala eWardville eBenoni. Israel, not far from a Carnival City or a Lakeside Mall. More was those places. It's about 10 kilometers was a game. And then go TikTok ngiyatholakala mkhulu letsatsi, and a page for YouTube it's mkhulu letsatsi nakhona. Go Instagram uzongithola it's Norman Muswane. Ngiyatholakala ku Facebook Norman Muswane. There's another page that I've just started nakhona ku TikTok Tanomza wena mkhulu nickname yami bathatha from Gonomen bambiza Tanomza, and then from lapho ke bazobona imisebenzi yami yonke ukuphakamisa kwenza amaphondo kwenza amabhande khona manje sengenze nama products wena mkhulu nayo amakhombo lawo emithi organic nawo manje singenze amakhombo nginama products wami into ama body spray ama body lotions insipho ama bubble bath ama salts ama vaseline. So abantu that those are interested baza WhatsApp ko 074 910 3317
074 910 3317 nabantu abafunayo nje ukuthi mhlambe ukuthi ngiba-advise ngento ze-spirituality I'm there bazophila abantu makhosi. Thokoza mkhulu. Sasiyabonga kakhulu mkhulu lesathi ithuba lakho nesikhathi sakho sokuthi ufike la studio sikwazi ukuthi sihlale nawe sithi ukuphenya phenya ngemibuzo nawe futhi athi uyilindele. Makhosi ndaba ezethu. Babukeli be-Ecopo TV njengoba besihleli ke nomkhulu Letsathi ke namhlanje nizwile-ke ukuthi uyibekile indaba kwaveza nemizwa yakhe ngalapho akangaphathekanga kona kahle. Siyacela ukuthi nilandele imigomo nembandela kakhulukazi kuma comment section, singangcolisi ipage ne-episode ne-channel kodwa asakhaneni la siyakha siyalapha. Azizile ngokula azizile ngokuzoqephana siyacela ukuthi sibambisane siningizimu Afrika. Siyathanda lapha emakhaya nawe ungasibhalela la ku-Ecopo TV usho ukuthi yini ubizo lakho noma mhlambe indlela oyihambayo ofisa ukuthi uyethule la kithi. Sikhona thina singombatha sizokwazi ukuthi sikulekelele ukuthi utshele iSouth Africa ukuthi wena ubani, ngoba kubalekile ukuthi umuntu azazi ukuthi ubani as long usahamba ngola kudala ngola semandulo ngolesinto. Sengiyaphuma ke mina ngondaba ezethu sontshikazi umthiya usho ukuthi Matinda siqhamsodela imadlebana kwaJozi Gcololo umdidi wadakho dakhelo uchajo wena nje don't forget to subscribe lapho ekhaya khona uzokwazi ukuthi usheshe uthole ama episode masiposta. Siyanthanda nibe nosuku oluhle, sobonana ngenye episode elandelayo.